Ami at subanwa ni samban yaing nagyumo datang ke kami ingkayarianmu mi pamintuaring lubmu keti sulit antibanwa ingkakanan mi King Aldo hibyemu ke kami at ipatawad mo ke kami ding salami ke ka antimo ing pamamatawad ni karing mi kasala ke kami ate muke ipaisaul king tukso nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyang nuan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanang. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin ke kang apostoles at ngeni sasabihan mo ke kami, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babyeku ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ing ke kang iglesia. Adagpangking ke kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong iya. Ikang mabibiyet magari manggaman kingalanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman ke kayo. At keko antimurin. Pakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po ke kongan. Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king apuna ning kordero. Ginuy ak matampang tanggap keko. Dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakata sa tisadsad, hangga king biyela nangga. Amen.
Manalangin tamo. Ginumanano na sanang iting Eukaristiyang pigkalub mo kaya kami, ay impluensya no ring dapat met pamiisip, ang tabayana na kesanat tayran tuntun king kekang dalan ning Espiritu mo. Itingan puaduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo sagli. Kapit na po yung Setyembre, kinapungeni at tuloy-tuloy na kaya nyapin po ng third Sunday na ning September. Pasibayo po, manyawad kaming kasopan for the Archdiocese of San Fernando. Ini pong second collection, makaparikilya, karing indigenous people, ang po pa po media ministry in Veritas. Nya karin pong kasopan nyo, dakal pong salamat. Atin pong financial report. Statement of income and expenses for the period ending August 31, 2024. Income derived from mass collections, 138,624 pesos. Mass intentions, 39,450. Baptism, 23,200. Wedding, 3,000. Canonical documents, 1,900. Mortuary, 8,000. Office donations, 3,899 pesos. Online donations, 5,499. Gross income for the month of August is 223,572 pesos. Operating and parish rectory related expenses, operational expenses subtotal, 82,800. Parish rectory related expenses subtotal, 69,430 and 14 centavos. Total expenses, 152,230 and 14 centavos. Excess from income over expenses is 71,341 pesos and 86 centavos. Distribution, 50% share for parish fund, 35,670 and 93 centavos. 50% share for parish priest discretionary fund, 35,670 pesos and 93 pesos. Parish funds available as of July 31, 2024 is 25,055 pesos and 51 centavos. Total expenses is 49,745 pesos. Subtract tayo po at yung tamong fund balance deficit is 24,689 pesos and 49 centavos. At tala po ring donation for PFC, 6,909 pesos. 50% share for parish funds, 35,670 pesos and 93 centavos. Total funds available as of August 31, 2024 is 17,890 pesos and 44 centavos. Dakal pong salamat karing kay katamong saob king kay katam parokya. Salamat po kay nga ganang suportang pagkalubyo kay parokya. Lakwas na po ulitan kaya mo. Paulit-ulit ko pong pasalamat pabrenyong sirakong plaka. Kaya pong bit-bit lingap. Dakal pong dakala salamat. We were able to distribute 400 plus packages. Dakal pong salamat kaya kayo. Dakal na pong may kinabang.
Uling dakal kayo po sinawop, dakal kayo po binitbit keni king parokya niya, dakala po reng mirasan kareng kaparokya tamo. Misan papepakit na naman po, ing maragultang masabal, kareng kapatad tamong lakwas mangailangan, ating pamisasan metong tamo. Salamat po kay kayo. Talakad tamo po. Ing ginumanatili kay kayo, at keko antimurin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutumberi kekong familia, kilagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umetan at makisan metong king kasakitan ning ginuban kamtan ning kayang kanawan at kaligtasan. Salamat kin Diyos. Maya payabak po kekongan. May payabak po amon.